Бисмилла. Курманбек стадиону. Товарищеский ойын ойнағаны келдік. Сузақтан Ороза. Погода футбол ойнағаны өте оңой. Сонун погода болтат. Буюрса балдар футбол ойнап кетишет азыр. Лайк, поделиться, подписка басып койсоңор жакшы болот иншалла. Балдар мына ойнашат. Легенда Сузак командалары ойнатат. Достук ойыны. Балдар Ороза. Сузактан келгендер бардык Ороза. Бул балдардын ичинде дагы Ороза балдар болсо керек. Аллах разы болсун.